perburingan ras teh. Painggo kamruli darat kam jam tenang go jam 4 adik goroli darat asal ngodat darat asal ngodat darat jam 4 geser 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 si anjir si Rahul pengadil melanak nabokan keluh cakari kung nadia si Dabu dengan situasi jam kami komendan lagi jam 5 kau kami meluhai kerina bukui gedang tu si Zabatan Gundul kau.